popor fără teatru este un popor mort. Este expresia scriitorului găgăuz Dionis Tănăsoglu, al cărui nume poartă Teatrul Național din Ceadăr Lunga. Вот эти слова, естественно, задели меня. Я до поступления в театральный факультет не думал о сохранении языка, о сохранении наших традиций, фольклора. Вот эти слова именно он с таким чувством он сказал, чтобы мы были патриотами своего народа, своего языка. И именно в театральном искусстве вот это мы сохраняли и развивали. Primul spectacol jucat la teatrul din Ceadăr Lunga a fost Oglan și Leancă, după piesa lui Dionis Tănăsoglu și a fost jucată în limba găgăuză. În anul 2021, teatrul din Ceadăr Lunga a obținut premiul mare la Gala Unitem pentru spectacolul Mozgoroi, cel mai bun spectacol pentru copii. În repertoriul Teatrului Național din Ceadăr Lunga sunt și spectacole pentru publicul matur, unul dintre ele fiind Căsătoria lui Gogol. Мы, допустим, Гагаузский театр, представляем не только на международных театральных фестивалях не только наш народ, но представляем и Республику Молдова. Мы завоевали имя как театр, как профессиональный театр в большом тюркском театральном мире.